Assalamu alaykum hurmatli Bishkek Qo'g'ir kanalining ko'ruvchilari, jana shunday elе sıcaktan ko'p yotgan ekanlar. Biz bugungi chiqarishda sizlarga bozordan chiqib borayotgan bolalarni bilib bermoqchimiz. Biz bilan birga bo'lib turingizlar. Mana bu yerda o'zingizlar ko'rib turasizlar. Toyota Yes ulgusida Gunor chiqib borayotgan hozir bosib ko'ramiz. Assalomu alaykum. Bas qancha oldi aka? Satılgan yo'q-da. Qancha so'rashdi? 3.8 so'rashdi. 3 so'rashdi. Qancha berasiz o'zingiz? 3.9 berasiz. Bu da YouTube kanalı mı? Ben 1.5 bizga. 1.5. Yıl qaysi? 2003. 2003. Telefon nomeringizni aytib qo'yasiz? Realni internet chiqsa, sizlarni so'rashadi. 708 52 52 05. Daha buradan qator aytmisiz? 708 52 52 05. Yokohama firmasındagi do'ngliklar. Hemen bu yerden olsa daha bir fit çıkıp baradan şu fitte daha hazır gösteririz. Başkanca oldu ki bu. 3800 dolar so'rab жатат ekan. 2002 yılı çıkarılgan 1.3 объем. Состояниесі жақсы fit ekan. Biz bu жақтан gösteririz. Honda Inspire үлгісіндегі Uno. Hozir realni bolalarni bilaylik qanchaga bermadi, qanchaga so'radi. 206 ming kilometr yurgan 2003 yilda chiqargan 3 объем 5800 dollar. Assalomu alaykum. Bas qancha oldi aka? Qancha so'rashdi? 58. 5.3 so'rashdi. 5.3 ga so'radi. 5.8 ga qanchasini berasizmi? Yo'q. İçine tushib beraman. İçine tushib berasiz. Jasad hujjatlari yo'q. Jasad hujjatlari yo'q. Uni shu krillosini olmaslik bo'lsin. Только басын kalishini qaydashgan ekan. Mayni olmaslik bo'lsa bo'ldi. Korobka motorli jasad hujjatlari yo'q, xodimi yo'q. Bari yaxshi. Tushunibdi, hurmatli ko'ruvchilar, Honda Inspire ulgusindagi Uno'ni ko'rganlar, so'raganlar, izlaganlar ko'p bo'ldi, unda ko'ringizlar. Nima bu joqda o'zingizlar ko'rib turasizlar. Ko'plar izlagan Honda Step Wagon Spada 2.4 объемдagi Uno bozordan chiqib boradi. Shundan ko'rib qo'ysizlar, bu qo'z ekan. Titanlari diska. Spada Titan'da turadi. Hozir basini so'rab ko'ramiz. Qanchaga bermadi, qanchaga sotildi. Assalomu alaykum. Bas qancha oldi? 6.4. 6.4 sotildi? Ha. 6.4 sotildi voy. Jil qaysi? Berib qo'ydilar bular. Jil qaysi ekan? 3.4 köteyim. Öz köteyim. Sotildi mı ekan? Bu yerda ko'ringizlar. Honda Accord turadi. Honda Accord. Aka qancha oldi aka? Basi. Bo'lish 3300. 3300. Ikki ob'em bu? Jil qaysi? 99. Bozor qancha qildi bu aka? Bozor qancha qildi? Qancha so'rashdi? 3 so'rashdi. Bu yerda daha bir Honda Step Wagon ulgusida Uno chiqib boradi. Shundan so'rab qo'yaylik. Assalomu alaykum. Bas qancha to'dasiz? 6.7. 6.7 qancha so'rashdi? 6.5 ga so'radi. 6.5 ga so'radi berdingiz. Jil qaysi? 2004. 4. Объем 2.4. 2.4. Родной bir хозяин. Mana ko'ringizlar. Biz bunun aldığındaki bu jaqdagi Subaru Legacy ulgusida buni olib ko'rib ketaylik. 2002 yılı chiqarilgan ekan. 2 объем 3500 dollar. Qancha berdingiz? Ha? Qancha berdingiz mashina? Qancha so'rashdi? 210. Qancha berasizlar? Realni bo'lsa. Harjag'ini. Bu joqda ko'p qo'yingizlar. 0709 62 80 70 degan nomerlarga ko'ringizlar. Subaru Lancaster.
Бұл жерде Honda Odyssey үлгісіндегі қара түстегі Uno тұрады. Ушундағы сіздерге азыр көрсетіп кетейінші. 2002 жылы шығарылған 2.3 объем, без вложения дейді, бағасы $4000. Әке, қанша атамыз бәке? Иә. Қанша бересің ақырғы басы? Еме? Сөйлесеміз? Қанша сұрашты базар? Базар 3-7 сұрашты. 3-7 сұрады. Сіздің неңіз 3-8 ұшыттан ба? Ава. 3-8. $3800. Honda Odyssey. Biz ulandağız, bizden alsılay тұрыңыздар. Biz бұл жақта Unalarda көрсетеміз. Бұл жерде Honda Accord қара түстегі үлгісінің Uno әкеттіп. Азыр ұшынан açık көрелікші. Салон әкмегі. Басы қанша алды? Бұл машинаның басы. Ya. Video tartıyorsun. Video, YouTube kanalı. Ya. 2-4 abim var. 2-4 abim. 5,5. Honda Accord $5,500 ekan. Ko'ringizlar. Dostlar, bu yerda Toyota Wish ulgusundagi undagi bir Uno sotilib tur, $4,700. 1.8 объем. 4.7'ga satılıp dur. Mega jul qaysi mega? Jul 2003. Ақ түсті Toyota Vox. Qancha mega? Qancha so'rashdi mega? 5,5. 5,5. Satıldı mı? 5,5 сұрап So'rasın. Qancha so'radi bozor? 4. Siz qancha berasiz? Bor, realnikdan chiqsa. 4,5. 4,5. Bor, 2 ob'em mi? Jil qaysi? 2004. 2004. Toyota Vox ulgusundagi Uno'ni izlaganlar bo'lsa ko'ringizlar. Biz bu жақта машқа Uno'larni сұрағанды білейінші. Бұл жерде бір Honda Odyssey бар екен, қара түсті. 2002 жылы шығарылған 2.3 объем, басы $4,700. Қаншаға сұрады екен, сұрап көрелікші. Саламалейкум. Басы қанша алды екен? 4,700. Қанша базар қанша қалышты? 4,000. Сіз қанша бересіз ма? Реальный керек болса? 4,300 бересіз. Передний привод, а? Көріңіздер, Honda Odyssey 4,3'ге береді. Бұл жерде Subaru Forester тұрады, 5 турбина. Шundan сіздерден сұрап қояды, қанша береді. Ассалаумалейкум aka. Басы қанша долларсыз aka? 5,700. Базар қанша қылышты? Ya. Базар қанша қылышты? Қанша сұрағандар болды? Сіз ақырғы басы қанша бересіз ма? Реальный керек болса. Bilmem ne güzel. Maşına dosumduk da. Ama номеріңізді көрсетіп қойсыз, балкім іздеп çalып сұрап қалышады. Номерді жақсылап көріңіздер, 551 20 70 деген номер байланысқа шығады. Автордың сайты ғой. Жоқ, біз өз үстінде емеспін. Subaru Forester машина көріңіздер. Бұл жерде Honda Fit-ті дағы көрсетіп қояқшы, қаншада өтеді, қаншаға сұрады. 181.000 км жүрген 2006 жылы шығарылған 1.3 объем $4,500. Peki restyling oluştu da? Қанша dediniz baka? Bazar қанша oluştu? 3,9, 3,8. 3,8 сұрады. Siz қанша бересіз бар? Реальникінен шықса? 2006-ге берем. 3,8'e бересіз. Жасалған жүлделері жоқ. Siz сенен сатылды үшін. Пробег қанша бaka? Сен кімсің? 182. Пробег 180 екен. Honda Fit үлгісіндегі Uno. Бізден алысып тұрыңыздар, дағы біз сіздерден сұраймыз азыр. Бұл жерде Honda Fit үлгісіндегі Uno тұрады. 2007 жылы шығарылған мы, же адашып жазылған мы, азыр сұрап көрелікші. 1.5 объем $4,800. Honda Fit үлгісіндегі Uno.
2007-жылы чыгарылган ушундай кузовдагы Honda Fit менимче кемде болсо керек. Бакен жылы 2007 ба? 1.5 объем. Канча сурады базар? Bazar 4-3'e suradı açıkçası. Ачыгы 4-3 сурады. Жасалчу жерлери барбы? Жасалчу жерлери барбы? Yok жасалушы. Ходовой, мотор, коробка баары жакшы. İdeal. Реальный клиент болсо канчага бересиз? Realnikler bizi 4-4'e veren bu. 4-4 бере саласыз. Hazır. Erten kalsa vermeyin. Уже башка базардан чыкпайсыз. Çok. Кайсы жакта жүргөн машина? Oşta şarda жүрген. Ошто шаар ичинен жүргөн. Көрүңүздөр, сонун номеріңізді көрүп 4 0703 87 86 99 деген номерлерге байланышка чыгып көрүңүздөр. Майлы баке, биз мына кийинки унааларды көрсөтүп атабыз. Мына жана достор, бул базардан ушул унааларды сиздерге реальный бааларын билдик. Бизден алыстабаңыздар, видео жаккан болсо сөзсүз түрдө лайк басып, биз менен бирге болуп туруңуздар. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.